Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve sallallahu teala hayri halqihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ala ibadullahi salihin. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, hurmatlı ahli İslam bradarlar, en birinciden Hak Subhanahu ve Taala'mız Allah Taala'ga çeksiz maqtovlar, hamdü sanalar bolsun. Andan keyin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz durut jana salavatlar bolsun. Al kişiden keyin ötüp ketken bardık oliyayı maşayıhtarga, bizden salih ata-babalarımızga Allah Taala'nın salamları jana bizden kılgan jakşı dualarımız jetip turgan bolsun. Hurmatlı cemaatül muslimin, bugünkü cuma günüңүздөр bardığınızlarga mübarek bolsun. Uşul cuma gününün haccül masakin bolgan uluk gündün urmatı menen Allah Taala bardığınızların üy bileňizlerge jakşılıktарын ata kılıp, jamanlıktan Allah'ım özü saktagan bolsun. Hurmatlı cemaatül muslimin, bugünkü cuma hutbamızın teması bu taklit meselesinde ketebiz inşallah. Bu taklit degen sözdün özünün manisi, düşündürmesi bir dalilsiz ele uvalgan sözlerge ergeşip ketü, dalilsiz ukkan sözlerge amal kılıp oşol sözlerin arkasından erişip ketü jönünde söz boladı. Albatta bugünkü günde barınızlarga belgili bolgonday, şul akırkı 100-150 yıldın içinde adam zatı ayrıkça bizim Müslüman bir tuğandarımızda bilse de bilbese de biröylörді tuğrap, biröylördün kılgan işlerine ergeşip, biröylördün aytkan sözlerine ergeşip ketotkan uçurlar öte köp bolup baratat. Al modaga da aylanıp baratat akıllık кездерде. Çındığında kelgende oşol nerse bizden şariatımızga tuğra kelevi. Men jasay turgan iş şariatga tuğra kelevi. Je bolbosa menin ata-babalarımdın kılgan işine, ata-babalarımыздın bizge kaltırıp ketken ürp adatlarına tuğra kelevi dep oşoga biraz köngül buruşubuz kerek eken. Akırkı wagtlarda erçime işler öte köbeyip baratat. Her bir nerselerge yerçip, körgönübüzge dagı, uqqanыбызга dagı yerçip ketotkan uçurlar öte köp bolup jatışat. Mına Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de uşunday bir marhamat kılıp aytat. Eger sizler bilbeseňer, anda ilim eğilerinden surap algıla deyt. Eger ança munça nerseni biz bilbey turgan bolsok, ança munça nersege düşünbey turgan bolsok, bilbegenibizdi bilgenderden surap alışыбыз kerek eken. Oşonduktan bugünkü günde kebir bradarlarыбыз je şariattan ilimi jok, je ürp adattan ilimi jok, uşul nerse tuğra eken, uşul jolda jüre bersem tuğra bolat eken dep bugünkü günde özleri adaşıp jürgöndörü menen işi jok bolup kaldı. Albatta bol biröylörді tuğrap, je başka dindegilerden, gayri dinlerden jürüştürüşün, başka dindegilerden ürp adatların, başka dindegilerden jasawatkan işlerin tuğrap, oşol nerselerdi bardığın özübüzdün saltыбызга, özübüzdün ürp adatыбызga koşuvatkan uçurlar bugünkü günde öte köp kezdeşip jatat. Endi biz Müslüman baldары akırkı wagtda uşunday bolup kaldık. Bir tuğra joldu körsötse, jok men munogu jol sonun eken, uşul jolda jüre beremin dep betbaktanıp atkan bradarlarыбыз da çıkıp atat. Bunu bizde bir ilimdi adamlar, alımlar jana tö kuşka okşatıp koyat eken de. Tö kuşka aytat eken, sen tö kuşsun. Sagan hazır biz jük-jükdeybiz.
senin töböңe жүк жүктейбиz dese töbө kuş aytat eken, "Jok, men töbö emesmin, men kuşmun" deyt eken de. Anda sen kuş bolsoň, uçkun anda dese töbö kuş aytat eken, "Jok, men töbömün" deyt eken de. Bul jagyn aytsa dagı, "Jok, men mındaymın", biyagyn aytsa dagı mındaymın dep alıp turup, bugünkü günde dagı betbaktanyp жүрgөн birodarlarыбыз четten чыгып atat da. Oşonduktan biz mına uşul taklit meselesinde öte bir avay iş kılışыбыз gerek. Oşol tuurabı, tuura emespi, dalili jok ele biröөлөрдү ээрчип ketip, biröөлөрдүн arkasında oşol nerse bolat eken bizge, musulmanlarga bola beret eken dep jasap жүрgөнүбүздүn özü eң tuura emes iş bolat eken. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir mübarek hadisinde mintip aytat. Kim özün başkalarga okşotsa bizden emes deyt. Paygambarыбыз aytып atat. Kim özün başkalarga, başka dindegi adamlarga, gayri dinlerge özün okşoşturup alıp жүрse, oşolar jasagan işti jasasa, oşolar kılgan işti kıla turgan bolsa, anda alar bizden emes dedi Paygambarыбыз. Alar bizden emes degen söz bu musulman emes deyt de. Misal gayri dinler özünün bilgen işin kıla versin. Biz musulmandar oşol işti jasabaganga hareket kılışыбыз kerek eken. Emi dagı bir hadiste, Tirmizi Şerif'te kelgen bir hadiste, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bir günü sahaba-i ikramları men oturup sahabalarga aytat deyt. İmma bolbogonga hareket kılgıla deyt. İmma bolbogula deyt. Bul degen söz jakşılıkka jakşılık, jamandıkka jamandık kılıuçulardan bolbogula deyt. Musulmandын sifatı daima jakşılık kılış gerek. Birөө жарым жамандык кылып койсо дагы, ошонун жамандыгына жамандык кайтарбаш керек да. Ага деле жакшылык кыла бериш керек, колубуздан келсе. Колубуздан ошол жакшылык келбей турган болсо, анда биз бардыгын Аллага салып коюп кайтара беришибиз керек. Эми айтып атат ушул жерде. İmma bolbogula деген сөзү жакшылыкка жакшылык кыла турган, жамандыкка жамандык кылуучулардан болбогула дейт Пайгамбарыбыз. Эми мисал үчүн gayri dinlerden, başka dindegilerdin, misal üçün bugün günde jana Budizmge tabınabı, je bolbosa Nasroniler, jana Hristiyanlar bolabı, Yahudiler, jana Evreyler bolabı. Eger oşolardın aşınıp ketken jakşı ilimderi bolsa, misal üçün bir nerse çıgarabı, maşine çıgarabı, samolyot çıgarabı, deri dermek çıgarabı, alardı үйрөнүp, oşol ilimlerinden alıp, oşonu jasasak musulmanlarga ziyanı jok eken de, ilimlerinden paydalansak. Alemi, alardın jaşoo turmuşundan, madaniyatından, kiyim kiyүүsүнөн, je bolbosa alardın janagындай bir жүрүш turuşundan paydalanууга musulmanlarga mutlak bolboyt taksırlar. Alardın ürp adatı, jaşoo şartı, turmuşu özleri üçün. Alemi musulmandardın jaşoo şartı, bizdin ürp adatыбыз, ata babalarыбыздын asıl jolunda kaltırıp ketken özüdün ürp adatlarыбыз var, jaşoo şartlarыбыз var, jaşoo madaniyatыбыз var, Paygambarыбыздын kaltırıp ketken sünnötü var. Oşonu biz tark etpey, oşol kalpta jaşay turgan bolsok, biz hiç kaçan adaşpagan bolat ekenbiz taksırlar. Paygambarыбыз dagın bir mübarek hadisinde mintip aytat. Hudri radiyallahu anhu rivayet kılgan bir hadiste Paygambarı sahaba-i ikramlarga aytat. Albatta özüңөрдүn aldınкыларыңардын adamdardın işlerine karıçma karıç, kadamma kadam erçi turgan bir künder kelet dedi. Murdagılardın kılgan işlerine karıçma karıç. Jana kadam menen kadam arkasından bir erişe turgan künder kelet dedi. Oşonda sahabalar aytты, ya Rasulullah, oşol Nasronilerden dagı işlerine erişip ketebizbi dedi. Ey, men saga emneni aytıp jatam eger oşonday bolbosa dedi. Oba, uşunday bir zaman kelet, adamlar her bir ilgerki murdagılardın
ошолордун иштерине, кылган иштерине, жасап жаткан жумуштарына, ошолордун жүрүш-турушуна карычма карыч, кадам менен кадам ошолорду туурап жашай турган заман болуп калат dedi. Мына бүгүн ошол заманда жашап атабыз, бурадалар. Азыр ошол эле насронийлердин, ошол эле яхудийлердин жасап аткан иштерин жасап атабыз бүгүнкү күндө. Муну менен биз эмне айтмакпыз? Айта турган бүгүнкү сөзүбүздүн өзөгү, айтып аткан сөзүбүздүн бүгүнкү тамыры мына эртеңки келе жаткан жаңы жыл жөнүндө болот, таксырлар. Бул жаңы жыл, албетте бул жакшы, жыл бүтүп атат, жаңы жыл келип атат. Эми ушул жаңы жылда эски жылыбызга өтүп кеткендерине вассалам, өтүп кеткени үчүн Аллага шүкүр кылып, я Аллахым 20 жылга караганда 21 жылды бизге берекелүү кылдың, түшүмүбүздү мол кылдың, анча-мынча апааттардан өзүң сактадың. Былтыркыдай 20 жылдагыдай жанагы коронавирустан көптөгөн адамдар ажал тауып кеткен жок. Бардыгына элибизге шифа берип атасың, коронавирус да азайып калды деп Алла Таалага шүкүр кыла турган болсок, эмне кылышыбыз керек? Ошол жаңы жылга мына бүтүп атканда албетте Алла Таалага шүкүр намаздар окуп, дуа кылып, Алла Таалага шүкүр билдиришибиз керек. Ал эми келе аткан жылыбызды, келе аткан 22 жылыбызды Алла Таала берекелүү кылсын, оору суркоодон сактасын, мамлекетибизди аман кылсын, элибизди бүтүн кылсын, эли журтубузду ынтымак берсин, эли журтубуз бөлүнүп жарылбасын, эли журтубуздун ичинде жакшылыктар болсун, токчулук, молчулук болсун, заманыбыз тынч болсун, тапкандарыбызга Кудай береке берсин дей турган болсок, ошол жаңы жыл деген ушул жай намазды жайып алып туруп, 2 рекет Алла Тааладан хажат намаз, нафил намаздар болса хажат намаз кылып туруп, Кудайымга тилеп туруп, көзүбүздүн жашын агызып туруп, үйүбүздүн амандыгы үчүн, бала чакабыздын, элибиздин амандыгы үчүн, мамлекетибиздин амандыгы үчүн 22 жылды бизге берекелүү кылып бергин деп туруп, Алла Тааладан сурашыбыз керек, таксырлар. А бизде кандай болуп атат? Бизде азыр ёлка издемей башталат. Кээ бир үйлөрдө өздөрү мусулман, ата-бабалары мусулман болгон, ата-бабаларынын ата-бабалары мусулман болгон, Пайгамбар алейхисаламдын үммөтүнүн үйүндө бүгүнкү күндө ошол насронийлер кылып аткан жана ёлкаларды жасатып койгон үй бүлөлөрдү көрүп атабыз да. Үйүнүн залынын төрүн алып барып туруп, ёлканы коюп коет дагы жана шылдырактар менен жасатып коюп кое турган убакыттарды көрүп атабыз, таксырлар. Бул эң туура эмес. Анткени биздин кыргыз атабыз, биздин ата-бабаларыбыз мындай ишке барган эмес, таксырлар. Кече жакында бир видеону ачсам интернетте, ошол насронийлердин, христиандардын аалымдары айтып атат. Бул биздин христиандардагы жат нерсе. Муну сатанисттер жасайт деди. Ёлканы коюп жасатуу бул сатанисттердин окуясы деди. Алар ошол христиандардын өздөрүнүн аалымдары мойнуна алып атат бүгүнкү күндө. Шу ёлканы жасатып коюунун өзү бул сатанисттердин иштери дейт. А бүгүнкү күндө ошол христиандардын аалымдары ошону тарк кылып аткан кезде биздин мусулман балдары үйлөрүнө ёлкаларды жасатып, кандай бир өсө турган, 1000 жыл жашай турган арчаларды кесип, кыйып алып үйүнүн төрүнө коюп, кийин аны отунга жагып жиберип атканыбыз, ысырапкерчиликке барып атканыбыз эndi өзүңүздөр ойлоп кое бериңиздер, таксырлар. Ушул жерде дагы бир биздин жүрөгүбүздү өйкөй турган, биздин жүрөгүбүздү оорута турган дагы бир маселе бар, таксырлар. Ошол өзүбүздүн мусулман балдары үйлөрүнө ёлканы жасап коюп, өздөрү балдарына подаркаларды алып келип коюп, ёлкалардын түбүнө коюп, эртеси күнү балдарын, неберелерин тургузуп, бир күн бирин айтып коет экен, сен Дед Морозго, Аяз атага бир дуа кылып суранып койчу, Дед Мороз сага эртең подарка алып келет деп. Анан эртеси күнү подарканы жашырып, ёлканы түбүнө коюп, анан балдарын ээрчитип келип, мына саган Дед Мороз же жанагы
Ayaz ata padarka taşlap ketiptir dep, balдарды кичинекей кезинен алдамчылыкка, калпчылыкка, Аллага ишенүүдөн тайдырып бир Дед Морозго же болбосо бир Ayaz атага иштендире турган бир акыбалга алып келип коюп атабыз таксырлар. Бул ширк таксырлар. Ширк. Болбойт таксырлар. Ошондуктан колубуздан келишинче үйлөргө ёлка деген баланы койбогонго аракет кылайлы муктарам жамаат. Таптакыр жолобойлу. Эми бул мекеме уюмдарда өкмөт аны мамлекет майрам деп эсептеп атат. Ага биз кирише албайт экенбиз. Ага биздин күчүбүз жетпей атат. Алар жасай турган болсо, ким кимге эрише турган болсо ошого карап кете берет. Мусулмандар мусулманча иш кылайлы таксырлар. Биздин өзүбүздүн жакшынакай майрамдарыбыз бар. Эки айт намазыбыз бар, айт күндөрүбүз бар. Ошол күндөрдү айттайбыз иншаллах. Ал эми ар кандай, мисалы үчүн жанагы Валентин күнү, жаңы жыл же башка деген майрамдарды да бир абайлап коюшканга аракет кылышыбыз керек. Мамлекеттик майрамдарга, булар мамлекеттик деңгээлде өткөрүп аткан майрамдарга мен эч кандай аларга карама каршы сүйлөгүм да келбейт. Аны биз токтото албайбыз. Мамлекет өзүнүн ишин кыла берет. Бирок биз мусулмандар ошол нерсени ёлкаларды үйүбүзгө коюп алып, үйүбүздө ёлка жасатып, астына подаркаларды коюп, балдарды үйрөтүп, ошол нерселерди биз өзүбүздөн тарк кылышыбыз керек таксылар. Ошондой нерселерден үйүбүздү таза кылышыбыз керек. Майрамдардын түрлөрү көп. Мамлекеттик майрамдарга биз каршы чыкпайбыз. Мисалы 8-март деп коебуз, аялдардын майрамы деп. Міне биздин аялдарыбыз бир жылда бир эле жолу ушундай бир жакшы бир көңүл бөлүүгө татыктуу бекен. Аялдарыбызга пайгамбар алейхиссалам үйрөткөндөй күн сайын көңүл бурушубуз керек. Bir gün enelerdin mayramı deyip koydu, bir gün eneler günü deydi. Ne seni tuğup, 9 ay kursağında kötörüp, seni törüp, boğundu, sidigindi juup, çoğaytıp koygan enengdi bir yılda bir ile jolu esteysin mi sen? Enengdi gün sayın estegin, gün sayın enenge belek bergin, gün sayın kelip enengdin ahvalın suragın. Eğer eneng ölüp kete turgan bolsa, gün sayın artından Kur'an okup, oşağa bağıştap turgun. Bu eneni urmat kulu bolat taksırlar. Valentin günü de bir belanı çıkarıp alganbız, jaşlarыбызды buzub бүтүрдүk. Men seni jakşı köremin, men seni süyemin de mektepke alıp barıp alıp, sertse bir открыткаларды koyup жазıp koyuş etken açıktan açık okuçular. Bir-birine belek beret eken. Bu bizden musulmanın mayramı emes taksırlar. Bu şermende mayram. Bu mayram emes, bu mazak gün bu. Mayram gün emes, mazak gün taksırlar. Oşanduktan uşunday belelerden alıs boloylu. Mına endi sözümüzün akırında vakitte boloyun dep kaldı. Bir nersege toktalıp koyaylı taksırlar. Oşol Nasranilerden, Yahudilerden kılgan kılıklarına yer çıkete örbeyli, taklit kılıp. Biz özümüzden ata babalarımız kılgan nerselerdi kılaylı taksırlar. Mına hazır karasanızlar, жаңы жыл жақындап қалды. Барыңыздар hazır білесіздер. Жаңы жыл келердің алдында bir de bir үй біле қалбайт екен жилік албаған. Бүт бардығыз жилік алауыз. Başka вақытта жебеген адамдардағы жаңы жылға жилік алышады. Қарызға деле алады. Bir жилігің бүгін күнде 8.000'den 12.000 сомға чейин тұру бүгін күнде. Bir жилік ет. Бұл бір есеп. Екіншіден дасторхонға қанша ақша кетіп отады жаңы жылда. Дасторхонға қойып алып, жоқ дегенде 5.000 сомға аш ауқат алауыз. Bir той олайлы, қырғыздың бір тойғаны, бір байығаны дейбіз де. Андан да ең жаманы. Бүгін күнде мына 2-3 жылдан бері қырылышып, айтып атауыз, жеткіріп атауыз, елге түшіндіріп атауыз. Алтындарым, Қытайлар жатат, бізді бүгін күнде 3-4 миллиардқа қарыз қылып қойып, дағын үстімізден өздерін жарғыштарын, болбаған нәрселерін шығарып алып, қырғыздар ала берет екен деп қойып, бізге жөнетіп қойып, біз ақшаларымыздың бардығын ошо Қытайдың жарғыштарына жөнетіп атауыз. Мынан 1-2 жыл мұрын бір танышым айтады, 10.000 сомға жарғыш алдым дейді. Балдар көрсін де дейді, не көріп атады менің балдарым дейді. 10.000 сомға алдым дейді. Жоқ деген үй білелі 500 сомға алады. Средний 500 сомға ала тұрған болсақ, біздің Манас районында 10.000 двор бар. 10.000 жана түтін бар да бүгін күнде. 10.000 түтінді 500 сомға алып қоя тұрған болса, 5 миллион сомды біз
2-3 minutта тарсылдатып жаңы жылда ат жөрүп туруп асманга чачып жіберет экенбиз да. Ошол 5 миллионго бир жерге детсад салып койбойлубу? Ошол 5 миллионго бир жерде жакшынакай мечит салып койбойлубу? Же бир жерге жолдоңдоп койбойлубу? Көпүрө салып койбойлубу? Же болбосо жетим жесирлерге, инвалидтерге жардам бербейлиби? Мына медреселерге кайыр садака жыйнайбыз. Сиздерге рахмат, Баласары айылы, жакшы жардам бердиңер быйыл. Кээ бир айылдардан бир тыйын жок. Түшпөйт эч нерсе. Эртең жаңы жыл дей турган болсок, миллиондогон акчаларды асманга ыргытып атабыз таксырлар. Миллиондогон акчаларды. Эгерде биз ошол жаңы жылда жеген тамагыбыз, ичкендерибиз, жанагы жеген жиликтерибиз, ошол жерде бири-бирибизге берген белектерибиз, балдарыбызга алган подаркаларыбыз, ошол Кытайдын жаргычтарын эсептей турган болсок, бир эле Манас районунан жок дегенде 20 миллион сом акчаны жөн эле бир түндө ичип, жеп, чичип жок кылып коет экенбиз таксырлар. Бир түндө. Ошол кимге керек таксырлар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ысырапкерчилер, ысырапкорчулар ал шайтандын достору дейт. Шайтанга дос болуп жүрөбүз да бүгүнкү күндө. Өзүбүз намаз окуйбуз, Кудайдын пендесибиз дейбиз, алхамдулилlah мусулманбыз дейбиз. Бирок ошол яхудилердин, насронилердин жана башка кайры диндердин кылганда кылыктарына ээрчип ошолорду жасап жүрүп атабыз бүгүнкү күндө. Алла Таала ушундай беледен баарыбызды сактаган болсун, муктарам жамаат. Амин. Я Раббил аламин. Өзүң барсың, өзүң хаксың, я Раббил аламин. Бир өзүңө таваккал кылдык, я Раббил аламин. Бизге окшогон ажиз, алсыз пенделериңдин дуаларын кабыл кылгын, я Раббил аламин. Колубуздан келишинче мына мусулман бур туугандарыбызга жеткирүүгө аракет кылып атабыз, я Раббил аламин. Өзүңдөн корккон, өзүңдүн Кур'аны Каримде айткан нерселериңе амал кылуучулардан кылгын, я Раббил аламин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө жүрүшүбүздү насип эткин, я Раббил аламин. Ар кандай гайры диндердин, насронилердин, яхудилердин, бүтпарастардын иштерине аралашпай, алардын кылгандарын кылбай турган заманда жашашыбызды Алла Таала баарыбызга насип эткин. Ар кандай ысырапкерчиликтен өзүң сактагын, я Раббил аламин. Өзүңө жалынып сурайбыз, я Раббил аламин. Биздин урпактарыбыздан, бала чакаларыбыздан өзүңө гана ибадат кылган, Пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүндө жүргөн хакыйкый момун мусулмандардын көбөйүшүн насип эткин. Мына Баласары айылында отурабыз. Ушул айылдан дагы алымдардын чыгышын насип эткин, карылардын чыгышын насип эткин. Я Раббил аламин, жалпы Баласары айылына өзүң ынтымак, ырашкерлик, жакшылыгын ата кылгын. Ya Rabbena atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.